Emma Isaac Owusu Bempa Enjina baby enkeso no ene de John Dramani Mahama the excellency eba power eyentro entia ye wade pre ene na aso se MPP boko position na NDC ayedan aba power me person me to challenge dem an say ensem mi o ho ma ne fa ba bontan want me say hene na wuto hene never MPP party so the party lewu enokre so when you about so party lewu because same people be say peja yen yekuta MPP safwa oh sir this about we be hu yan so no Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia no kuta party no yen ye friend nsem inti dia Kennedy no nja no be say sika inti ever na dinja say order that Kennedy Japan lady cannot be a president though me say me nyame so Kennedy can be a president but enu so no Bawumia and kuta MPP for franga se Bawumia person be ya president on no kuta franga with MPP o me hume Ramles na e ba so no me de me kwamba for me se Bawumia be mi Kennedy brother so 2032 2028 NDC be san fa akonya no back so no wa okay eni pa ewade bie no so kire no wie mo no o NDC na wono no nketenkete ma wie me ne kwa me nkroma saman edi nkomo na waka nsam bebre ya kire me okay se Ghana be ye yi a ti se Ghana for hwehwe me se dia me ke Ghana me ma Ghana for 6 months anye yi a ho fa me kra omo wo do mo fa me set record e wo Ghana bibi ko so sumo se mampani ho me anya sa Ghana ye vice president ko be sa no se president Mohammed ye ni omo mo dia so be ko kankanka na ase na papa ndo nsa to no so ansa na papa ndo wa wu Some more about the black magic is so much. So first time never me subscribe to most of the door now can sound upload to the first person ya won sa e be can be. I was saying too much there's not to say now political shows, trending issues, breaking news, and spiritual programs na bibia na ye bro. And mensa akam Dr. Powerman e wo studios ha anybody didn't come away. Di for back one name commission ya na so from name commission kan ye pa na Dr. Powerman e trese ensembia na nsen revenue Owusu Bempa e be kan ya wo trese wo no ne si hini sign to hini e wo man Ghana hantine say it is all person mampeni wo man Ghana mu dia e na just wo no prophet Owusu Bempa ne saka ho bo so da bi no kro bi anim na enye revenue Owusu Bempa sa so na na ma NDC ba afei MPP position no mokọ revenue Owusu Bempa wa anya ho hwe na mo na NPP for no time na aso na nti no mokọ position sabre na Ghana for any empobie no no timi hu bibia ebe ye na bre na aso e de ama no ene se ne de kan kan se wa bapim wo ha me be bisa ne sem wo nyina afa ho te ba me se wo bre no me stress wo do comment so be fa comment section ho ba e be pem ne be bre nya kan kan de ma busu aka ho ye mo di fa kwa ba na afa ye ni nkomo before wa kwa ba mejo so minia papa bibia boko awade adom e de nyame ase na se revenue Owusu Bempa be kan sim bibre e de fa Ghana amamu eho ene edifu sem ho na wo kire se wo no revenue Owusu Bempa no eye dini ba ko Ghana ha se wo ye wadi so bidi mampeni na se nsen ni mu dia enya ade a obedi so ni edi mampeni ma na ye wo so wo kire se sansam na revenue Owusu Bempa kan no kwe bi ani because NPP for opposition no ko na ebre no e na aso odi for bi sa se onina so ene de yo me dasi me chia wa hwefo no tiefo gina am se Ghana na ye wono ekoya ye me se enimpa e de adoma chede aton chen e na ye follow cloud Reverend Isaac Owusu Bempa no respect no as a of penny but me respect na as nyankopon okay onye nyankopon okay nyankopon ni si hene eto hene sa nyameka se obra so a obra ye den aso Emma Isaac Owusu Bempa enjina baby enkeso no ene de John Dramani Mahama the excellency eba power eyentro okay sida ene mane nyina baby nkeso no de MPP co opposition live back se amemo na da ho no wo bre so a na wo bra ye den aso ewrade na wo si ene no se wo peja wo no de akonya ne se wo nsa ono nyankopon no wo bra ode ama wo se wo kwatena se no mfa wo so yeden emra entia ye wade pre na aso se MPP bako position na NDC ayeden aba power
Reverend Isaac Owusu Bempang Kaisa or no corona no beka say. Excellency John Dramani Mahama and some who moja na wo kuma nipa ema nensa wo eti moja na moja wana nsa yaka zo moja wo bi so that nipa kuma nipa. Okay. Waka moja bu. Wo si ofofo naka mako fo. There be o mi bi so nipa ba ko tumi so ofo ndaka fo. Okay. But what must you? Inti toga eye befre mu ka enye twuma. Enye papa. Na me di fo nkasa bebre sa. Inti recognize the Owusu Bempang person nipa respect na. Me person me to challenge the man say ensem mi o ho ma ne fa ba bontai. Ontimi se hene na wo to hene. Never. Nyankopon kuto ne se hene no to hene. Okay. Odifo abra wo kan say no NPP for na kasa na elusi general election 2024 no ebi ba bontin betre se no kwasem ne se wo mapa bato akwa bato na sa bato we ni nkugwa wo medine de omo akasa gitum se sunsum se bia kwaso de tia wo mfi se ye hwe entoa ni adwuma vice president that time Dr. Muhammad Bawumia na adwuma eso ani ye pa na bibie ni wa na bia dan se NPP betim elusi se ne omo lusi ye no eluti ema lusi no be ka se ene sunsun se bia kwaso de tia se sunsun se bia kwaso de tia wo so a na sofo enim pa se Ghana ha de wo ni NPP for na me de Reverend Owusu Bempang na wo no so be ka se nyeme bia o yegu fom ni so ka ho bi se wo ka se ne nsa nimu a obi ni wo nya adwen Me ba ta ne nsa nim. Se okaso ye nyoma tia NPP for oboa. Ma me kan no kranchero. Okay. Say ye beto aba na aka just 3 weeks and now 1 month. Now ba bonten be se nkom se other side be nya we tofo we azan on kan no kre. Se bia sa bre na nyame yi Me pa ta oboa. After 1 month na ya to aba no bi ehu baby aba na be den e be kodada. Inte ye just prediction. And obey ye because we who say aba ne kwa na me pa ta your say nkom whereby for 2 years before election fianka dai. Okay. Me ba bonten Ebeka say NDC be nyini na MP se be ko parliament omundu 100 na mpo assemblyman for areas na NDC be fa more seat me see MPP for munya parliament munya 100 seat e wo parliament wa yen committee ni yen kumi fi wiase e be mu like intimi from the post say me na me de NDC ba power me ma MPP co position na me nyanya me Ewade fa me so kae me nyame won wa de konti ama zan so for ados bebre wo man because yem penny for no yes settings. Okay. Yem penny for no ke kan send me petting enti obewu no onja good legacy obeja bad legacy ya to what ya maye enti me person me ka tira me papa or ye me senior me respect no but in same me o ho onja very careful Ewade mpesa. Okay. Odifo wo kan MPC a wo mo enu 100 or parliament ye mbo MPP for side kakra na ye hwe na no akotia by election ya wo mo ko yi o mo ko ye no so makwa akodi nkugo sa be de ye say MPP party no after akotia no party na bu woni sa ko ne ado MPP party so the party na bu enokre so we ni ado so party na bu because MPP be say peja ye ni kuta MPP safwa o sa tisa ba wo ni abehu ye Dr. Muhammad Oh, let's have for Kwame. Can they only do ya no ye to no ka? So no Dr. Halati Mahmoud Bawumia no kuta party no. Yenye friend nsem. Inti dia Kennedy no nja no be sai sika. Odifo woni Prophet Elbernard. Minim Elbernard. Wa hye nkom dia fa no. Oh, odidi amen. Samu. Oh, Elbernard didi amen. Na so no odidi mi an obese nkom o. Elbernard o twia. Mama kan no kwanta ye no kuta what the young prophecies upon prophecies. Okay. For 2021 up to 2024. Who is the best prophet of the year? Okay. For in concept to young accurate prophecy of the year. Mr. Concept President Benjamin, yes, on the salary prediction. Okay. Because after 8 years, this government will come power, this government will go. But MPs in parliament, no man of God can predict. It is all different to me back on thing. Because okay, company we hear for workers. Now what you say here for no mundu 100, them over funding for by 7. Now some pa you funding for 7. That means that prophet is a man of God. Okay. In the ever not in that say all that Kennedy Japan. Now soon from the Kennedy to me though me set me nyame
So Kennedy can be a president. But a moon so no Baumia and the Kuta MPP for Franga. Odifo say ye hwe ne wo kan ya obi beka say asemania dance ne atwa asem na bi ne de ya dance abra NPP e general election 2024 ye hwe lusa Dr. Muhammad Baumia elusi ya compared to JM 2016 2020 na ne de na no ye hye pa afi ye hwe honorable kana kompe kwa Japan the first time ya o contest say over flag bearer de ma NPP first time no ye hwe percentage awonya ya na e was 3 year pa Dr. Muhammad Baumia ban wo kire se ono ye Muslim enti se ye de ne ba ni nyanu Muslim fo afi ni nyanu Muslims ni nyina beto aba ma no ye ko aba to no so wie na wo mu nyina anto aba no amfa ma no enti ne esi wo na mu enia dance se sunsum from no krampo no bibi ani ho sa de ma no Mami kan okore ba konchero asofo no edi Dr. Alhaji Mahmoud Baumia che no mo ya sa omo dada no se o mewi ni ana oba bibi Dabi enoma bi wo against Dr. Mahmoud Baumia okay omo kan okora anchera no susu mo no Muslim omo wo homa edi Muslim fo achi Muslim fo bu fu Alhaji Mahmoud Baumia former vice president ewa abra okọ busum fiye into spiritual be no the link between Alhaji Mahmoud Baumia and the Muslim suppression it is a Baumia person be ya president on okuta flag with MPP on me home Odifo ebi message na ha because say obi be ye mampani a oye mampani de ma wo man ni nyina wo man ni nyina no ye wo Muslims ye wo Christians ye wo Buddhism ye wo Hinduism ye wo traditionalists ye wo Rastafarians ni ade no oye president no e de ma wo mu nyina it is wo ye campaign dia ene wo so de wo nyina kasa no mu nyina je ne tu no to abanama nti so ko pie mu e wo priest bi aso ya enye campaign na wo ko intesi de na ma eno no konye so wo ne so Mameka lokura ewo Muslim muka kranchirawo okay Muslim for someone omunni apa ni Christopher okay apart from that nasa Muslim ni bi obekọ malam hono omumra mu no watomla obekọ musum fie no even ya ma kwan to a Muslim bi okay omono to nkwanta o mapai esumia wona mamra ni mechiwade ye Christopher yese ko untime nso nyame foforo ka nyame ho enti sa no Muslim ni no so ne djuma no ya ne mara ya dai don Romani Mahama onye Kristo ni wo ni video wa kontesa wa ko mala mo me yede nsa go no so da when you are a public figure na eni na hwe wa ye onye be wa ye behind the scene okay enye be bia me be camera be dai ebeto so eni probably eduwachi because of omubu se oyo omosomba at the moment omo se ujina sa try hono the respect that they have for you they lost and the Dr. Alhaji Mahmoud Baumia tiemi a me se baby am wo bi onhwe me kira kwan me gutane safoa eno na Mahmoud Baumia no so sa gabo no because a lot of Muslims didn't vote because of no makumba bubu that is it ebi kire se esan se onwabo kana kompreku Japan ebrebi dru ya ase wo sorry e Christopher asofo na wo susu se wo monye papa no wo sorry o so ye pa eni na ma asofo ni bi etimi up asori de etia na mo kire se wontimi me pa mampeni wo Ghana me pa che onwabo kana Japan wontimi sorry ntia asofo bia wo Ghana da ensi oni expose ya wo me se nyamya himyem ubetimi atena TV so egusofo bi enimu ase but first show trim say you are not the one who called that man of God okay enya usika le fe sofo no enya usika o on tira me sofo otimi no call prison kana ni nchira me okay eyam tro no obe prefer ma o stand so obe ye president ya na kese wo benya din mama the calling of God is not a powder of somebody who sell at the market okay madam me from abra bo example whereby 2022 oba na me lelete odem contract is so egu menim ase e wa wale issues after that no e wa de person kire lady ni say
and no one a friend, no, no, I didn't a friend. Well, Mamma Peja, so now with that level 1 or not on level 100 because the young coupon on him and share idea. Okay. And the other Kennedy and I am tro. No, Aza, they can't any pray. No respect no. Of Finico, I am Fantini, me bono as honorable. But never said the catcher and so to me, so he did that. Okay. What was your to me as a letter of their Indian and Yabia India? You can't. Say, and no, not any triple policy or Bunya Mia in now a soft woman media dancer said, a Jumaya Mui, a papa form, a bonny form, a big bunny puffers or south for and what to never tell you to buy no money for one. Okay. I brought you to Christo himself on the buy, and I was a 4. Ya waza Christo 4. Ya won't perform me. I am a yes to Kanu not Yaba. In the who is Kennedy? Kennedy cannot be a president. Only no personal beef. Only personal beef. Say, winning in spirituality. Ye before. I saw for the Brincano. Mumma ya papa Ninton was a papa. So soon, waiting to be a president by my over a day. And so. And it is an brain so. Brain so. Kennedy brother so 2032. Odifo. 2032. And the Kennedy bet me have 5 people frag. Odifo minim se unim prophet amwakwata. Hey, let me so am sorry. One also beka say, wo hu se Ghana flag. Ekita honorable kana kompeku Japan. Na or dive as and you be skate so what dive na so no this speed pa na eba. It is also what in so was sorry na papa penny na din samo ento form kwa. One also beka say dia for honorable kana kompeku Japan no watch say 2028 no also ya tro Kennedy for president no. Now what can say any dey say pai. Me pa chao I am papa. Okay. Papa me teach am. Na respect no oil. Edia ni date na ohuwo enkomhya no so no escape no. Oh sir. 2028. NDC besan fa akonya no back. 2028. 2028. NDC be wini akonya no life. At this moment your man penya beka say won ko biem na omodo me say eno na yakasa. On whose tickets why the video money? So no. Okay. Any pa Ewade bie no so kire no wie mo no. Se ansesa na Ewade ansesa na adwene de ya. For asofo azane atorofo ne nti. O when this no no nkatenkate ma wie. O when say ni pa ba ko pe chairman general. Me ba ta men ga he. Me see o when this no no nkatenkate ma wie. Because I saw with the Omabon, who sang command of a open commission, no more than Namrium, no more the Jeffans. Until before I commission Babamono, now we say with me number because you won't be an hour canoe. Only some commission powerful. To kind of massa, no the nap, no more the job. Okay. Would you for a Baba, you're going to see for the enough yet to most of the nation? I am Sandra or no book and a compare Japan the Ishna, mean Mr. say, I brought 2024 yet to Aban. Yesha near Womuka Baku party to Dr. Muhammad Bawumia say, or you Muslim, Ghana has a Christopher Nedoso, and mass of the news when Papa Beka say, Muslims near minority, Christians a majority. Say, then, not majority better now, I'm a minority about this yomoso, a video mosonia dia ibisi, a sidam pie to aban ANC. Yes, in the Achino, Hunam Chino or so. In set, do Christians no. Ghana and society still a majority na Christians and a minority na Muslim. At the end the best sound soon be more. I feel the local demand of Muhammad. But just one of the cars at Muslim to win the president. Muslim need to win the president, Manai Yo Ghana. Mr. said Dr. Haraji Mahmudu Bawumia Behumia. Me, Mama now be the president for 2032. Oh, okay. But 2028 do mean over no nya. No 2032 can be possible. Yes. Okay. After young coin this in I Sadly, a man penny money Mahama. I shall see no cry maybe more castle or better for 10 or call for referendum or better constitution near there and idea on what to know to say about a crowd sign could be moody way we are with me or the basic.
and I was describing the part and this no bit my baby flag bearer and as possibly a baby president next 4 years. Just may say drink it say Abonidi, Julius Debra, Abonidi, Harry Drusons, one Abonidi, and some Jane Fucransono, or so for be Abonidi interested or your future president Eddie Magana. It be interested was may say drink it and or no Yamian Bonessa or Merman, penny name Mono, or no Naya Fappin, Edema NDC among your cool to say what Danessa, a Jumana the Soy and I say or Baba Pet, Man Pena couldn't pay NDC party. Medase NDC party no enkuta esedun katia. Oh, okay. NDC party no kuta nyankopon. NDC party no enkuta esedun katia. Point of correction. Party no kuta urade. Esedun katia eye hwefofo, mahama ye hwefofo. Party e wasase we so a urade akomada ho kasia pa NDC party. Sir. Yes. Dear no mo ye. And I dear no my yakanya kumasa. Yes. What do you mean question? President Bino Bagana so for nya hoto. Aso for ye open. Aso for hoto wom. Kachere. The for others all the president go ho Bagana and I say I'm in go ho ba. Ya wa ban bi ho ba. O mo hye somoso. Ya wa ban bi ho so bo mo bie somoso. Ma men kan no kore bi nkyere wo. Okay. Ghana betimi afa ne ntom apa de fra. Yes. President bi ntimi mbe ye Ghana yi. Se president betimi aye Ghana yi ya safo ane wo me o ti so beche. Oli for ebe beje safo no na sabe ye hwe ne yekoso wo man Ghana mu titira bra ndisi fo eba be fa akonwa yi a ewu a ekoso ene akwanhia ka ba ku si claim nipa be 15 nkwala 17 plane crash no ko ba nipa 8 ade be chi ko bi da ha ase Ghana no say mo tell say e won you hudodo And na make sure say okay soon from no MPP for try some be jandam e dey against NDC ba emfa entino e kwan bi a so no mbe yo de gu mampani ote akonwa no hofi no they can do it and this way nipa na wan show we akwase be kun free e jandam e bi jandam na afa no jandam na kofa wo because you see the first social media bloggers were on defend it and you say hono en adwuma and you say we wo koso de e be nya bloggers mo maka bi aye den amaye aha inte jandam and na make us a Ghana sa for kura mesem ti sa Ghana for be hwere me ne kwa me nkroma saman edi nkomo na waka nsam bebre a kira me okay sa Ghana be ye yi a ti sa Ghana for hwere me sa for kura me yes. And a D4 say ye be as ye e wo your mampani atena you say a D4 in a menya sa afofo na omo se nkompedi ni na makosa me de me nkom se koto da bi sa wo pe o man Ghana me say me po man Ghana ye ba se o man Ghana mo mpani fo po man ni ye a me se o mo hwehwe me na safo ni kura me nya safo no within enu 1 month because na ewo me nyoma bi e koso Ghana na me ntia se ntebe de ho si ho se me didi amomai Ghana na mehu de ekoso na kwa me nkroma esaman ba me nkyane mbedi nkomo se Ghana betimi aye yi a yenko na busuafo na ase me nkani nya ngwa abonten wa kire me nyoma bi a yenko nkoye wa kire me dan bi esi ho a edan obi enkom yenko sa da wa kire kire nyoma bebe as yetimi ya sa bia na ha mame me de me life e to chacha dia magana fo so asa me wu na Ghana ye ya betimi aye asem we eye mentam kase se Ghana fo betie me a kwa me nkroma kurum ya kwa be so bibia Ghana be fa ne to mapa gi fra that is the key e wo mentam inga me ka to sa Ghana why was you a OD4 into my Ghana be na D4 na wo mo hu ya na ana mo be no mo de mo wasi wo di mo man no say no mo hunu e be no mo hunu. Because when you read the scripture, Bible says, "Bra, ohiro si ekuye, and Isaiah be we radi ni monyam." Okay, now yen radi bi wa. Ewia sin nyina no. Nimpo ba ko platform so betimi asan nipakuo anameboa. Se nimpo ba ko na kwaji Israel fo fi nkwa so mu. Ananye nimpo ba ko be. Eye Moses nko a. Na kwaji ye. Odu baby no. No jina be pono so Kenya.
but ne na ya anya dan endru ho wanya homafo odane adwuma ni nya de ma hwan Joshua ose makoa Joshua ne o papa me ne hu Kenya ba me nan de anya dan ensi ho na mo me de ma ho ade ne musunsun na ya dan edi wachi fa Israel for ya dan ekọ bashasa ase ne for de obokoi edubre bi ati se ya e wo se o mampeni hwehwe enya enipadom nya sofo a o se coat enya sofo asabio o wodom enya sofo asabe o wosika dabi Ewadi betimi afa ye na ye da ball so aye ngu ye yemfa ye nya hwe so e dia your mind ye that was how God works. Okay. Enti mbasa me ka no kora ne se Ghana fo omo hwehwe ye kira kwan na ye kuta Ghana safo e betimi ama Ghana safa ne to mapa die fra Wodi for so ma wo de wuntimi nso na mo mi to na mo bia because enya me na ko di sa abone no Ghana di bone kasie Ghana di e etia obi ni na busua ema busua na Burundi ya ebi mo do obutu atwifom ebi mo Burundi ya yawudi bi koso obebi enti ebe ya tene te Ghana bi tna fa ntoma pa di fra busua be mesia ya safo ekuta mesem man we be company. Okay. The first manager of company man name ni wa ni edwuma ne mu ni baba ko eku abopa ma ye kuna to atwene etwitwa atoro egu no so wa abra ntese e ma nimpa na ewu a eyem ewu a eyem owu ye ye nso a ebusuan no so de anya hwe mo de ewu wo ye de se o de se ma ha buru ndia o ye pa ya bia wo ye fie anadwum mba ye ma ye anadwe da sore ya ba fa ya bia de ko ebusuan se kira ne nsa buru ndia dia won nya wo de tumi papa bia bia mo na mo amoti ase ne mu asem enso mo de gugu fom ene amamro mo ye ne mo a ye sie na amaga na ebre Odi for so what can you say dia na ye ba wo man Ghana mu ne ye ni kan ebusua ene first president Kwame Nkrumah benya asem dia na kebi mo tenetene mo sa na akwakohwe ye mampin dada na daga kwakufu ado so wo mo kire se wo no na busua no ene Kwame Nkrumah eye hweda ni ye papa ni ntikra no ase na opese osesa Republic Day no ade bi wo sa busua ho asem na wo ken me da se na mi shirawo me dia me ka so bia but so wo kan sa me kire. Okay. Yan hwe se president Nana Akufo-Addo former president oba be dia de no ni adwemoni bia wo man Ghana ho. Okay. But on the to ka akunya na adwemoni be wura the because it's a curse for Ghana. That family Ghana nyina na curse na so but particular enkophobia curse na da so more than yeah na ya kan enti na bro be so mta de papa bi o ye se wo ye bia no be dan data na be ye bone. Okay. O fe na sa ka ti do not misi. Yes. Kwame Nkrumah sama ma o ka ma unsi da. Yes. Bibi koso. And the same people for so mo asofo a omo hu ade omo hu fo mo a anka omo kire omo no kwan na anka omo fa so anka bibi ayeye. Entene na odi for sabre na eye NDC fo ana se NPP fo mo hwan de betu ana mo de afa ne wo hu. Sisi adoti akonya so no. Eno na wo se wo tu ana mo. Na Ghana timi fa nto mapaya dai. Anya sa Ghana wo de opa kwa classical container ko. Kwa classical container 20 billion fabra Ghana unti fa nyoma ni because in the phone na yetigu for na no wotai. Mese safari kwa me. Na chere o mampeni ade kitu na naye. Se ye sa de ni wi a wo me de me kwa ba for de. Se de ameke Ghana me Ghana for 6 months anye ya wo fa me kra. Omo wo de omo fa me set record e wo Ghana. Me de me kwa to so omo fa me set record. Odi for ne wokin. Me nyi wachinye de so bi fenya me no bi nyina wo na so ye beto aba no. Yenya asofo bi wo de muti beti beto so. Yenya obi kwa ma ne beka asa ne nkomo a wahye no se amamu a ye mehye na sore dan. Ewi echi na wo dwane. Ma me tunto so ngu fom. Enfa ma no sa anya dai. Enfa. Me de me kwa to so 2021. Ma sa de me kwa to so me se omo be hu me. Na me ne omuto ana mo ko dia Kwame Nkrumah kire me ne pepepe. Na me koye ne pepepe pa.
Semiyena within Ghana within 6 months take 1 year. Senyoma ansesa wo Ghana. Obi shema abonti bi afa de mo come. I know what I'm talking about. Okay, serious statement now. Me na mama me throw the Ghana phone nyina. Semiyena sanyeji ya Ghana for baby obi abehye afa de mo come. Me ye di fo bi a na me adom. Me fa ma adwene shankom. Okay. Obi a wone na nso. So we no obi da no 3 days ago a woni me na nle. Akola bia wunyine. So for bia wone back record. Ya he ya papa Duncan Williams. No young robber. Comfortable amwa. And then the radia no. And the sika wo didi so kwa ko obi ade. She saw the Bible no dia bokro no. What must say? And also for bia so ni Ghana obe ka chen for nya kromfo. Obi aye kromfo. Yes. So also yourself for nyame afa wa so dan men get title men ja fa bo men hwe wo. Scan wo ja fa hwe members no. Na fa the talkers akase. And the master for near cromfo. Oh yes. Enti man condemn obi adwuma a wo ye e wa so dem. So wotimi tra farebo em ya de brew. Wotimi eye bibi enye sika free mo a enye wrade pe. Nti ya wo bia ne no soma wo som. Kwanya ofaso wrade de ye adwuma. Enti wo de na wo ya hwese na ye den. Ye. Obi aye no hwese no ye. Ba wo meru be ka asam na wo ka na nya tene no kakra. Na ye no. Woni na nya adwuma betina kire wadwen. Bita say ya papa is ko so bempa. Mindi na tam just me kire ma adwen. Ana wo ne kasa ho. Ti sa me kam bi na man kan ya papa no nim say mindi na tam me nye no. Odi for Sabre by election edi kan akokoso na no ya tamane de ya yawi akwete de ekwe na kwaje for ensemi folado mo twen so kwa ba be meki hint bi say anhwe ya another by election so be san ba aba e be si afi mu nya so fu bebre so e ma wo mo be hwehwe enkom a wo mo kire se afi parliament seat no wo so na empty na bebre by election be kokoso no ya de e bi so kire se e wo be si parliament house pa I don't know me kan ka kire o say bibi kwaso osun mo say mampani ho me. Ni nyina ka ho. Yes. Ya presa for years no fi bi asafo ano. Anya sa Ghana your vice president ko be sa no. Ya dey move for be vice president. Me fi bibi kwaso me de no kwa na meka. Bibi kwaso osun mo. Yes, bibi kwaso. Into see two anamo. Na your vice president yes sano se de ni besiam ya sesano. And until I make sure say no say you see Ghana flag ti ase na mampeni e tinisio. Di for na ya na mampeni tinisio ye penisu. And until I make sure say mampeni peni yiya. Mamen kan no kore bi nchira. O won say after plane crash this year na we wo kwaso pa. Baby assembly see ya na ho your pom. I am yes a Ghana almost here we do for the spiritual and for her. No money my mom that I'm on here. I hold a pump, what's more? 2 more. I never see an anoma, and you will not say it. Into more than a few boo, you know, a good bosom or so. Into some 40 years, I was so quiet, mamma, near Monday. I was so. None yes, you don't get your call, Hokoma or Hensika. Ekoma wo mo boa wo ma wi ani na ye bola enye sika e wo se da na mpanifo kokoye frunfru mu amamle e de pata bosom anatomy na ebi ehele wo sa eponi mo no aso mpata no na mo tene ho because nkofo bi se suma se di boane gugu nkofo ni ma se ente bosom no sa be ka ga na be de ho so far emi ya said your kind of nimpa pe was a siampeni bi wakoto credit 1 cedi no de dia tobo comment section on tia asem no kwena we no o ko sa tell you pe Ghana yi ana okay ya pe Ghana yi se be ko so aka no kore no o ba bi di ma tom na ko I don't care na ka no kore no odi for to Sabre de ya na msi Ghana asem de wo ka na eja ba be show enti bibi asem no esi ye no enkuzi se ye mampeni we ni se mampeni na nkasa yes mampeni na nkasa o se mampeni so ontumi ankokro be yi obi a omum form a o metimi akoya amamle ni amane e dia sonyo ma no because e wo na nkofo ni wo ni atofo wo
Okay. If may I collect a yacht of woe, not of woes, we know me a dance, yes, sir. Yes, your mocha. Oh, so therefore, you see what you improve. Yes. Intermatures and you may be late into my divinity, you may be uncle ye. Into say, Sankofa, Yenchi, or say, no, my ye. Therefore, you are revenue also be church or nursery them on what can sing be set. Anka biana yenya mampani bi a wobeba wose nipe dini bi ama na bi dia mo man Ghana enti ebia wasi office bi e dia ma dini se we ye dini a oye oman no beka se nation prophet a mampani eyi ne se wonno e na endi na mu na wonni ma oman Ghana e ba ne sa oni ne ya adwene Anything that possible or Ghana. se bi nya dini ba ko bi dia mo because Ghana okay ye do for ni na me sikata for edu sikasa ma na me nkasa nkyere o mo do ma dwene ne kasa me kan no kwade a kyere o edu sikasa ma ho de o ma dwene e me kasa ye ruade na so di for nkuma ya na mo hwenyi na mo hwe wo man Ghana dini e na me kyere o se nya me de me ho si wo se nye sikanti e na me ya nyam dwuma na mabua na o man Ghana fa ne ntoma pa de efra no I will try my possible best to do that and e bi mo de enye nyam dwuma na mo yo they are working for money. Yes. Okay. Nti saa de nya de bitimi abaso kra de enyi tapi because we now the quarter na bi amen some no ba bonte be kan bi amen settings every rade now the na quarter of so no the nations here and the sana gam you yate because minim yam buframa na ye ba no some are very powerful. Okay. I respect this man Roger but le kasanti me ye video tiano because when you are a man of God we need to guide the way you talk in public. And then send workers. Yes. Na me shankom be basa. And me ya mete aye wade na me so de nkom shabe. Se nkom shabe ba bie mu a na wade asan asoma me. Okay. Enti se nkom shabe be mu a enya me na maye. Enu kwa se me grant interview e de di aboso bode na me nam so no. Let the people post you. We can post because the radio idea. But kasa bebre won commission ho a doesn't look unprofessional. Na ke be den you say nyame tumi dead won so. So we but na won na be ba be ka. O se na munjuma e be tom. Na munjuma na ya dance e be bremo. Na munjuma no ba ma ni mpa hu mo ni pasu e na mo ni ba mo ye. Okay. O se munjuma. O se president you say we free wade. O se munjuma. Nyame juma na da hodo Ewurade Nyankopon what is it or working with links before Ewurade baba me wa be ka bibia kire me afa ho no di nka block confirmation oh sir in ja sabe na me de ba ya no automatic ro ndia me pa kire en na kire se wo ye before yes it ka we say na ko hu defense minister asem no na ka defense wo de commission ba ya no immature prophecy. What I said, Nanka no correct, but a immature prophecy. The Casane want. When you say David Eddie Bonacassia, I'm a rather smart or D4 on one bow. A man a corner chain, but the young son a coy. You won't penny phobia or how could to me I am fat. Gigging call when I say, ya the young son and a call winning. Okay. And the church and yamin are frail. So, you know, Mahama, you may want to media, and I may become never. Papa Nunti. But a radical farmer so at the young son be for pine before. Papa no who are some crowd we more. Rose are someone may be near nor them. Let me call my son. We a D4 I use wisdom. A bit so chess a D4. I'm on your phone beba, I'm on your phone beko. But more D4 dear. Nyame na establish mo. Mo ni baby akọ. Mo guso aye D4. Enti se hwe manye na ye hwe D4 anka manyo fo mo me hie D4 nti ni kwan se wo. Nti ni kwan se D4 no e betena media ye ojo monum. Nyame na afọ de ye wa fale bra no se wa na de fa nkofo no beba wona ase. Se D4 no bi ojo wo monum. Yes. Mami kan de correct o ma ajagraja. Ajagraja.
okasa wo media pa ba wo so te media company bi asem wo so te media e dwane num dabi hwempe unu mbenfo kwa Adagraja na ase unu metitru ni abrempo wa kwa Adagraja na ase Adagraja onum nyame pawo Adagraja onum nyankopon papa eche Ghana sofo bebre ne papa na adoma chede no kanyana no Adagraja fe na toye okay but what must say Adagraja do nya adoma chede no sha Adagraja no 12 years and no receive ne papa en adoma chede enta Adagraja jina on yo ye bi onim bia oyo okay Adagraja be koso ewuli Adagraja movement na sa Adagraja na wo ne sa no le som no enya afọ no eyeko okay akwati se bushia obatan bi ne ma but what must say and na dia no be koso anyini yesu say dia come de no mama na diane nya dan endi na dia so come de no mama ni so nya dan enom enti so koso aye diane choba diane ne sa wo na afọ de mo Adagraja be koso anyanya ne nsem nshira sa nti mo na mo kana ho nsam bana no mo be koso abre sa Shatawale oh say anytime ya we can Shatawale ho asem ya na boy no ye kese ye won kofo mu wo wiase asa na wade aye wo okay ultimate sorry ti awo mo ma fo da the more na wo sorry ti awo the more na wade shira wo sa na wade aye yen okay emfa wo ne nsama wo be ka to yen so emfa wo ne o hawa wo de ba yen so e wade ba ma ye firima pie de bia do hia na ye on top okay ye won kofo bi anyame aseda yo mo super ordinary san kofo ne yense wo mo okoto so obi se na twum na ko ebi te se yen papa apostle kudesa mo kantanka okay yen papa Adagraja okay Stephen Adum Chebia Shatawale and President John Dramani Mahama yense wo mo ultimate say san kofo so no mo pillars okay you cannot destroy the pillar Sir President Mohammed yemi omo wadi aso bako kantanka na ase na papa ndo nsa ato no so ansa na papa ndo wa wu okay odi for ye dia asem no ABC na wo kan asem bi senkofo bi wo abra wo bom din kom ho asem no kwa no mo pagya yes am e wadi ari omo okay it's me the BBC ye nkomo ne de sha ase ona wo kan akokọ kwa Japan de so say Prophet El Bernard di kan boni di because of the share come the fan home the kan say bi kire say ona wo kan akokọ kwa Japan afiwe yebebo ni din bebre a enye kwan paso for the wrong reasons yebebo ni din pa na saa yo ni nyina no mumu enam so be ma ni din no apage ampeni apa ye hwe afiwe ya ona bo kana kokọ kwa Japan ye hwe da bo ni din pa na so ni din na hweta pa kede di person be president ya on to ne bo ase wa fom nyame ode ne nsa kan urade ani iti Kennedy yes abra Kennedy started so authority asofo na asofo bi owo fumomo a omunye omunyaza omu ejenu but omundi yeye and ma omuluki as they are professional calling and the dog so but then di ka kacho say adomunko nyansanko okay what I say say e bia na ba so e bi me hu bia me ba cho somebody can be a leader but no nim die say na e ma wunti ni nye leader obwa oh okay yesu ba no chiche so afro mo do biare de obeye ye den e hye ne nsa nyansa e yadoma chede ye yamfa no mu awobwa opa akokan bible 1 Corinthians o kan 1 Corinthians 12 e ho nyansa sam kan e yadoma chede okay nimdie e yadoma chede kasa ya ye kasa yadoma chede ye obi an ye adom no pata se obi betumi awoskapa but no ni business strategy onim plan but I can what must say until me dafo se Kennedy person be president on 2024 but 2028 MDC be say we need power 2032 se ba wonia one fa kunya na nto ho ono anga se mechem na one fa nto for mo 2032 ba wonia ba be president I say you walk in there MPP for prime minister no on the 31st January 2020 ba wonia be wini oh yeah sure aw odifo Ramnes na ba so no me de me kwamba for me se ba wonuya be wini Dr. Haraji Mamutu ba wonuya be wini hands down prime minister na ekoso oh prime minister na ekoso ba wonuya be fa yes
enti se honorable candidate Japan person na ho be mu on vice president enfema Bawumia yes ebema party let me ejina ne nan so biem e wo sunsun ene na na po e sunsun na po nkan NPP ho biem oh different oh sunsun na po nkan NPP ho biem no kwa na maka chron na po do betwem oh yes ene na yi na fi sunsun from because na many so dey enim say o kan ho a party kwa wo ko bi e ba wo ba bi nyom be bia o kan ma na sunsun na po betwem it is simple Dr. Muhammad Bawumia ewi ni abana enya ade se wode ne ba nira ni meter na me say Bawumia ebe wini Bawumia anapo betwem mawie odi for the good to me later because Dr. Muhammad Bawumia abra one na nada kwakufu ado eba no first time mo enya but na do maintain na kusi so munya mo for 3 times ansa na wo mo enya say esi den no de odi obi akoba akona se wo mo enya obewi ni obeka so ntimi fa nipa na nya running mate bi eba na sada se no wasisi no kwa mane nko ye yimo na men kan no kore bi nchero se napo ebeko so di ba o laya echi a o Ghana ebe hu de besi sunsun no napo nyame hira no but nyame amfa position amano oh okay and then we base me aka say ono na e de mentansa ko board Dr. Muhammad Bawumia enti no wanti ni nin kudimu na na Odifo say me am persons ya no what you say emfa bibi eni we person debi me say promise na e no Dr. Haraji Bamudu Bawumia be win life in college into Bawumia from friend upon me home Odifo ye beda se pass e to safra wa bibi aka echi do ma de to dwama ya kakra mechinya kan say mechia Excellency John Dramani Mahama any NDC party for nyina in fact NDC for be a hwe bia no tie me na message we enko president enase Nikita Ghana yedie safoa ewo mensem Nikuta Ghana mpeja safoa ewo mensem ewewu ekoso wo Ghana nyina mikuta ho safoa ewo mensem Ghana fo mo share video we na nkoto mampani anim na yentua na mo ebema Ghana asunjie ebe sori ejina enye sabio dio wo nimpa dom enye de nimpa nimu no enye de wo sika ene de me solve problem nyansa nko ana suban nko adoma chede nko ana nimdi nko yes Erwadi shira wa o hwe me share video we mame me se me kuta Ghana problem se ekoso nyina asafo wa mensem samoma me kwan a Erwadi na me so ebama Ghana sunjie ene odo basa ekoso Ghana ina so betwa kwa nkroma abba me nchen ene me bedi nkomo akere me kwan a Ghana faso a Ghana beti ma fa no ntoma pa de efa me bom pa ese video ya me yi ebe ko Ghana fa na nyina na mampeni saka Ajaguraja TMN Ajaguraja ya strong one na mede ma Ajaguraja uwo fufuo na chediane na wo freme Ajaguraja won be nam dia yawo Ajaguraja onabo Ajaguraja yase metesa so obishan kom do be parliament Ajaguraja ada wo de toba fufuo na ko parliament wa na se wo de benkuta na ko anka mi ampacho kwa ma yawo vice ward bacho Ajaguraja a strong one na mdia ba wo fufuo na aja bi why mesrawo nyame nshira bobre Odifo eda sepa abusia had a bread ma akwan ne de ko mo twetwe no nyina esi ye ne Dr. Power na edi enkomo no mesra so beja wo comment na wo comment section ho edi amame wa subscribe de dan so me da nyame insha wonya yen so a ye too much GH me subscribe to me so kai so notification bell no be ka ho sa no upload ni to ke on the first person ya won sabidi kan no so ne ensam no nyina esiti all the social media platforms so wa ye too much GH o subscribe no like no wa share na wonye bi so enye bi ahwe dark god na me so ye be say share